Mwongeremo ikaze abamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel y'Abanyarwanda, YouTube channel y'abakunzi ba football, YouTube channel y'Abanyafurika, East Africa, West Africa, South Africa, ndetse YouTube channel y'abakunzi ba football ku isi hose, kubera ko turahagera tukareba ibiri kuhavugwa by'ingenzi, kubera ko ibitari ingenzi ntabwo njya mbitindaho. Ndabashimiye. Tugiye kurebera hamwe mu mikino iteganyijwe, kugira ngo mwese mwamaze kumenya amakuru ko FIFA Club World Cup igiye gutangira. Iri butangire uyu munsi, hari ikipe iri bufungure umukino w'uyu munsi. Ikipe ya Al Ahly iri bube yafunguye umukino yakira ikipe ya Lionel Messi wagarutse, Lionel Messi wavuye mu mvune, ubu ngubu ameze neza cyane, agiye guhura n'ikipe ya Al Ahly. Ngira ngo uyu mukino niwe ugiye gufungura, uri butangire mu kanya ku isaa 4. Lionel Messi ari buze gutsinda, ufite uburyo ubyumva. Hanyuma ngira ngo ntabwo ariyo mikino ihari. Ejo imikino izakomeza ku munsi w'ejo. Ikipe nyinshi zizakina ejo, ariko amakipe y'ingenzi akomeye azakina ku wa mbere kuri 16, kuko uyu munsi ni tariki 14. Amakipe akomeye navuga ko imikino ikomeye ihari ejo bundi kuri 16. So uko amagurupe ameze, hari ikipe ya Al Ahly iri muri groupe imwe ndetse na Inter Miami. Ikipe ya Lionel Messi ikaba iri kumwe nanone na Palmas ndetse na Porto. Iyo ni groupe A. Groupe B irimo ikipe ya Atletico Madrid na Botafogo na PSG mu Bufaransa, ikaba irimo na Cetreson. Hanyuma groupe C irimo amakipe nka Auckland City, ikabamo ikipe ya Bayern Munich mu Budage, na Benfica ndetse na Boca Juniors. Ngira ngo muri groupe, uretse wenda groupe navuga yahuriyemo amakipe akomeye na Al Ahly ndetse na Inter Miami ndetse na Atletico Madrid, vuga ngo muri groupe igiye igira amakipe abiri akomeye. Ariko ntibize kugutungura hari amakipe atatu, ariko amakipe y'ingenzi ariko bakomeye cyane kurusha ayandi nayo nzajya mbabwire ni ikipe, ariko musanzwe munayizi kuko musanzwe muzi amakipe akomeye, musanzwe mureba Bundesliga, musanzwe mureba La Liga, musanzwe mureba Premier League, musanzwe mureba amarushanwa yose za Serie A, musanzwe muyareba amarushanwa yose. Rero amakipe akomeye namwe birumvikana ko muyazi. Ndabeshya? Twikomereza. Atletico Madrid ndetse na PSG nizo zikomeye, navuga zikomeye muri groupe B. Naho groupe C irimo Auckland City na Bayern Munich ndetse na Benfica na Boca Juniors. Navuga ko hano harimo ikipe imwe ikomeye, Bayern Munich. Ngira ngo Bayern Munich amaze gutwara Bundesliga, mwarabibonye, ariko ndetse hakiri kare yewe. Hanyuma groupe D harimo ikipe ya Chelsea, hakabamo ikipe ya Estonis, hakabamo ikipe ya Flamengo ndetse na Lyon. Hanyuma ikipe muri groupe E harimo ikipe ya Inter Milan, hakabamo Montreal, hakabamo River Plate, hakabamo na Orwaka Reds. Ngira ngo muri iyi groupe E ikipe irimo ikomeye hano navuga Inter Milan, ko iherutse kugera kuri finale y'igikombe cya Champions League cyatwawe n'Ubufaransa, ni ukuvuga Paris Saint-Germain. Ngira ngo niyo kipe yari ikomeye n'uyu munsi, ngira ngo ifite Champions League zigera kuri 2 niba ntibeshye, cyangwa zikaba ari 3. Ngaho Chelsea iri mu itsinda ryoroshye, ishobora kugira amahirwe cyane ikazakubitana n'ibi bikomerezwa mu mikino ya nyuma, ariko ibikomerezwa bimwe byose bizaba byaravuyemo n'ibintu byumvikana.
hanyuma hari ikipe groupe F irimo ikipe ya Borussia Dortmund, ikabamo Fluminense, ikabamo Mamelodi Sundowns, ikabamo ikipe ya Ulsan. Naho ikipe groupe G cyangwa se groupe G irimo ikipe Al Ahly, ikabamo Juventus, ikabamo Man City ndetse ikabamo na Wydad. Groupe H irimo Al Ahly, ikabamo Pachuca, ikabamo Real Madrid na Leipzig. Ayo amakipe ari hano muri iyi FIFA World Club Award muri uyu mwaka wa 2024-2025. Ikipe ya Al Ahly mu kanya iribuze kuba yakiriye umukino, yakiriye ikipe ya Inter Milan. Ni mu kanya ntimucikwe. Andi makipe rero azakina ejo, reka tuzabigaruke ejo tureba resulta z'ibyaranze umukino. Mukomeze mube hamwe na James Sport Fund.